Hi there, Sonmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu siyaxoxa, right? Kunendaba le yamaNgwabi noSnake esisilindele ku-season 8 ukuthi bazoyi-unpack kanjani le ndaba, kodwa sayibona ukuthi iyaphi ngokwe-storyline if bazosifaka. Nakhu-ke uSnake bala indaba ye-role guys. Indaba ye-role incane kodwa indaba yokuthi inkulumo ezavela after lapho zithini ileyo-ke enkulu. Sekukhona udade la othi uMaNgwabi nangesikhathi kuyi-birthday celebration yabantwana wakhohlwa ukuthenga ikhekhe laThando. Uyakhohlwa kuMaNgwabi nakho yena kuMpilo wakhohlwa ukumupha imali noma ukumphathela isipho nge-birthday party yaMpilo. Kodwa-ke uSnake noMaNgwabi ngicela ukubuza, uSnake angithi uma kaThando, uSnake i-birthday yaThando ngisho kuthiwa bayayikhohlwa-ke omama bakhe yena ngeke aze ayikhohlwe. Ku-season 6 sithola uSnake hleli nobaba uMseleku. Uthi ubaba uMseleku-ke Snake yafika-ke i-birthday yengane wena awusathengisha ikhekhe awusenzi lutho. Nginganitshela ukuthi u-episode bani lo hambe niyowubuka ukuze nibe nobufakazi bokuthi ngikhuluma into evelile laphaya ku-season 6 uSnake nobaba uMseleku bekhuluma indaba yekhekhe likaThando. Manje-ke ngifuna ukubuza-ke ukuthi uma uSnake ewumzali umama kaThando naye ekhohlwa ikhekhe likaThando ngosuku lakho olukhulu, ikuphi mhlawumpe okusinda kakhulu kuMaNgwabi nakuMpilo nakuSnake, sorry. uSnake umama kaThando wakhohlwa ukuthenga ikhekhe nge-birthday yaThando. Lokhu kuvelaphi ku-season 6 saze sayikhuluma le ndaba ukuthi hayi bo Snake noma ngabe umamkhulu-ke ubekhona wayegqoka ley'cathulo zamnela wakwenza konke nawe phela vela ukuthi ungumama. Manje-ke senithi-ke ngoba sekuvela into yokuthi kukhona umoya othile phakathi kaSnake noMaNgwabi, asinaki ukuthi uMaNgwabi wakhohlwa ikhekhe likaThando. NoSnake walikhohlwa kodwa yamaNgwabi sengiyibuka ngokwe-storyline ukuthi mhlawumpe uMaNgwabi walithenga leli khekhe kodwa ikhekhe kufanele lifike nomamkhulu ukuze sizothi hawu uMaNgwabi kwenziwe yini wakhohlwa ukuthenga ikhekhe lengane wathengela ababili washiya uThando. Kodwa-ke ake sithi-ke ngoba i-storyline ngempela asisazi, uMaNgwabi ukhohliwe noSnake ukhohliwe, ikuphi kodwa okuzwela kakhulu okukaSnake ewumama wengane noma ingane kuyikamamkhulu ngokwezenzo, ngokunakekelwa nohlezi seduze nengane, kodwa uSnake walikhohlwa naye ikhekhe. Sisaqhubeka-ke sisamjaji uMaNgwabi ngokukhohlwa ikhekhe likaThando? Cha, mina ngiqhubeki kodwa seningaqhubeka-ke. Siyadlula nje wegazi kulezi ndaba ey'njena ey'ncanyana esingakwazi ukuthi siyiphendule. Zona zithi shu ukuthi i-TV show siyayilandela njengoba silandela i-TV show sesilobu sicaphuna khona. Sisalinda u-season 8. Ngibonge-ke ithuba. Bye.